Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo bari basaniye umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na FRDC kubera kutumvikana. Amasasu menshi muri uyu mujyi wegereye ikiyaga cya Tanganyika yumvikanye kuva amasaa 2 z'ijoro ryo ku itariki ya 5 Nzeri 2025 hifashishwaga kandi imbunda zirimo AK47 ndetse na machine gun. Makuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo barasanye n'ingabo za RDC ari abo mu mutwe witwaje intwaro uyoborwa na General John Makaniki. Bamaze rero igihe kirekire bakorera muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 5. Wazalendo bari mu myigaragambyo ikomeye cyane muri Uvira isaba ko umusirikare wa RDC Brigadier General Gasita Olivier ava muri uyu mujyi kuko ngo ni umunyarwanda. Bashidikanya ku bwenegihugu bwe bashingiye ku kuba ngo ari umunyamurenge. Ubuzima bwarahagaze muri uyu mujyi kuko Wazalendo yafunze umuhanda munini cyane waho, ihagarika ibikorwa byose abaturage bakesha imibereho n'iterambere. Bavuze ko bazahagarika kandi imyigaragambyo mu gihe ubuyobozi buzaba bukuye Brigadier General Gasita Olivier aha hantu. Ku itariki ya 5 Nzeri 2025 meya w'agateganyo w'uyu mujyi witwa Kifara Kapenda Kikuva yayoboye inama yari igamije guhosha umwuka mubi yitabiriwe n'abayobozi bo muri Wazalendo barimo Makaniki na General William Amul Yakutumba, ariko nta musaruro yagezeho kuko iyi myigaragambyo yakomeje. Yakutumba yashimangiye ko Brigadier General Gasita agomba kuva muri Uvira. Makaniki agaragaza ko nibigera tariki ya 8 Nzeri uyu musirikare ataragenda, abarwanyi be bazafunga umupaka wa RDC n'u Burundi n'icyambu cya Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Muri iyi nama yumvikanyemo urusaku rwinshi cyane rwa Wazalendo. Yakutumba yagize ati uwo muyobozi woherejwe hano yitwa General Gasita, ntitumushaka hano ati muri Uvira. Umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Kenge Bomusa yari yasabye Wazalendo kwemera kwakira Brigadier General Gasita Olivier, abasobanura ko uyu musirikare atigeze agambanira igihugu kandi ko yashyizweho n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi nk'uko byagarutsweho, ariko aba barwanyi barabyanze bagasaba ko asimbuzwa. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko inzego z'umutekano muri iki gihugu zataye muri yombi abadepite bagera kuri 12 bari mu gutegura igikorwa cyo kweguza perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe. Aya makuru yemejwe na mugenzi wabo Olivier Kabeya Sombamanya agaragaza ko gufungwa kwabo ari ukugaba igitero ku burenganzira shingiro ndetse no ku mikorere y'inzego z'igihugu. Yagize ati twamaganye ifungwa ry'abadepite 12 bo mu rwego rw'igihugu, ati dutekereza ko ridafite ishingiro. Iri fungwa dutekereza ko rishingiye ku myumvire mibi, ati ni igitero ku burenganzira shingiro n'imikorere y'inzego zacu. Dusabye ko bafungurwa nta mananiza kandi bwangu. Depite Crispe Mbidure uva mu ihuriro Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yasobanuye ko aba badepite batawe muri yombi ubwo bari muri Hotel Everest Kinshasa bakusanya imikono yo kweguza Vital Kamerhe, ariko ko hari abagerageje kwirwanaho baracika. Ati nubwo bamwe muri twe bafashwe, ati hari abarwanye bashobora gucika, turashimangira dukomeje ko dukomeza gukusanya imikono y'itora rigamije kweguza Vital Kamerhe. Abadepite bashinje Vital Kamerhe imikorere mibi irimo guhagarika imirimo y'inteko irimo gukurikirana imikorere y'inzego z'igihugu. Tariki ya 4 Nzeri Depite Mbidure atangaje ko amaze gukusanya imikono igera ku 31. Muri Sena naho hatangiye kandi gahunda yo gukusanya imikono y'abasenateri bashaka kweguza perezida wabo Michel Samalukonde bamushinja kutuzuza inshingano neza. Senateri Afani Idris Mangara yatangaje ko yamaze gukusanya imikono 70 y'abasenateri bashyigikiye ko Samalukonde yegura kandi ko azayigeza muri Sena ku itariki ya 15. Andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahinduye amazina ya Minisiteri y'Ingabo ayita Minisiteri y'Intambara, izina ryakoreshwaga mu myaka yo hambere. Minisiteri y'Intambara yatangiye imirimo mu mwaka w'1789 kugera mu mwaka w'1947 ubwo yahindurwaga ikagirwa Minisiteri y'Ingabo aho kwitwa y'Intambara. Mu butumwa bwatanzwe mu guhindura izina byasobanuye ko izina rya Minisiteri y'Intambara ritanga ubutumwa bwo guhangana no gukemura ibibazo kuruta uko yakwitwa Minisiteri y'Ingabo.
Perezida Donald Trump yakomeje agira ati ndatekereza ko ari ryo zina rikwiye, ati bijyanye n'aho isi iri kwerekeza uyu munsi, ati ritanga ubutumwa bw'intsinzi. Iryo teka rikomeza rigaragaza ko Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth azajya yitwa Minisitiri w'Intambara. Pete Hegseth nawe yashimangiye ko ihinduka ry'izina rya minisiteri ayoboye rigamije impinduka no kongera kwiyubaka kwayo, bitari uguhindura izina gusa. Ati tugiye kuzamura indwanyi, ntabwo tugiye kuzamura gusa abarinzi. Izina rya Minisiteri y'Intambara ryatangiye gukoreshwa ndetse kandi n'urubuga rwa Pentagon rwamaze guhindurwa rugirwa war.gov n'izina rigirwa US Department of War. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi reka mbabwire ko andi makuru akomeje kugenda avugwa ndetse n'agarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko iki gihugu ngo gishobora kugaba ibitero muri Venezuela mu rwego rwo guhangana n'imitwe ikorera muri icyo gihugu icuruza ibiyobyabwenge. Mu bihe bitandukanye Amerika yakunze kuvuga ko Venezuela yabaye indiri ibiyobyabwenge byinshi cyane bikinjizwa muri Amerika biturutse muri icyo gihugu. Byageze ubwo bamwe mu bayobozi b'Amerika bashinja perezida wa Venezuela kugira uruhare muri ibyo bikorwa ndetse nawe akaba yungukira muri ubwo bucuruzi. Ni ibintu perezida Nicolas Maduro yakanye yivuye inyuma, akavuga ko bigamije gushaka impamvu yatuma Amerika igaba ibitero ku gihugu cye. Amerika yamaze kandi kohereza ubwato 8 bw'intambara hafi ya Venezuela ndetse yanahohereje ubwato bw'intambara ariko bugendera munsi y'amazi. Bivuga ko Amerika ishobora kurasa ibirindiro by'iyo mitwe icuruza ibiyobyabwenge harimo n'ikorera mu murwa mukuru w'icyo gihugu Caracas, nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Reka rero mbashimire, bifuriza ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru mu masaha imbere.